ia se tawa tu le a tau ai le sau le rage lo mo sau sa mo maka u kia di ile alure fai nga leo tu langa i wa le fo to au mai fa ala wa tele lunga le becha a leo ia ata swafa ia ai mai se fo io ni fio anga ia le to te sira mai o ata ne le mai sa o ai lunga becha leo ia to te sira mai ai ia ila to fo ile wa ua mau le nei taimi le ia tau ala sofi dengar o me le yo le kupu le fafo le sui komsinga ka mai yo la active le ia mkanga le I think ole me muri le sa ngai le rate nga fai market kyo ia pia le ma wai fa pe ko lima ia ka ia ri ia ko lua ia ka mai ka fai fa ka inga ia sa ole me le wa mai o sal por ko ka se le rates ka mai ia november o varus furu ka malo se furu lima fingi lua su lima kausanga ma le iwa kausanga le nga sau pa pe o fa ka o mo kwa ko kele asore o mo kwa ko kele ale wala ka ka ngere vasu ma fiku ia la ko o la va pa ke ka ko malo Tasit na vainga. Kau si de bar fiku ka yo. Al tasit na vainga se yo di fo so tao hopefully la so tao no mo start to so te inga pa fo mai fainga malanga i America sa mo fionga le komsina o so itu langa mo le time. Ya, por so komsina le tu mau. Onisina fa afisili. Mana ia i or nga wenga afisili. O lava ka ko facilities, o lava poku I kangu malala. Ai mai se fo ila le tulanga o le pakeki ia ma tulanga ele fisiringi ia kupe o le ia kupe ia ai o le laku le wala ukua ia le wo savali o ke lo le masinale nei fai ungol masinale nei anga ia February e hita ia ka ko se la la fai ngo kanga kai o kafi o la kiki kai mera o ko tai was fu ia le wingo na o fisili la le tate fisili ai o lava le ka ko wa fari pui ia wa ke ro fai o le lau I lau vai aka ia ma I ngai I fefo o fe elisi le o I mo ngalo ya tia ulisi le youth le fari pui foi le mo mo tarvo mo ngar se ko mengi me se rungo mo ngar fo ya ke ule ngole o le no fo ngale nai ya ile po o lo manu e po fe erbe ngai o yo lea ia mo li fa malo ma le fa te o lo te vai to li inisio tangata ye mau le mai lunga o nisi fo sa afia mo sa afia mo ia ko ke la ko ia afia mo de a ko me ho ngari fa ka ma fe no me o le ma fo me la ko sa mo mo ma se ku la fo mo Yeah.